ebetimi aboa wo amo nya mfa so papa de egu ubotom na bibia tumi aye fine enu ntibere na so meme din de odomankoma chiame Obrempong nana kwaku ampoma na mewo minuanom mienu kame ho Abena Badu Apam abake for short na Badu Apam Dadaa no a Benjamin Yantachi wo fase ebusanfo mo achi mo akwa ba yeah Joso yes ladies first but men before eja ne fie boko de Yeho ahun ya mobo se de da ya na ye no has hushua yes si hushia be ma na peso hu se ne ho ya Obusa se fie ye o fie sanse hene na kuro na woko mu ne ya twa hene abo so a na obusa se mojo Abena kwaku na ho ye adomni o se ne busa ba na ho ye adomni afi ho aye fe me da se me ni ave every day oso ho aye fe me da se no space ne de ihu abeken ho ntakrache no so and Apam was style bon Apam e bon say ma chere se we di Mother's Day what say we na she me wo bon say say we ene e cha takra wo ho we ntakrache takrache and wa manete chere manam fe first na nke beti afa so no ni sa de o santa krache me da no permit me say I was here live. I was Sompa 106.5 FM Accra. And it sounds here live. I was Sompa 106.1. I was Techima. Sompa 101.1. I was Takwa. Sompa 103.3. And so I was Takrade. Woman in Ghana today live. I was www.sompaonline.com and on Facebook here Sompa 106.5 FM Accra. I want to see here live. I was here. Me make it a chronicle. Me who tu phone phone. And I me who IGP phone. And I me who kwanya konkwaso hene wono nso mehu nimfonyi nana asiedu keteke ya odi kan otene na pakan mu kama ena chronicle say ya yenkenkan Deuteronomy ono nso ne wose dada no a Deuteronomy 16:19 ase ho na ya yenkenkan ne na awujafo de ne ketekita mo menso mi kra daily guide de obokrata no ena no pay na mehu Deputy Attorney General Dr. Justice from Sai wadaha ana ora Raymond Acha ono so da ha na ensem no kame yese we nwumu a watonko we so nwumu a watonko we beat ye de manonko we so beat ye de manonko munsam daily guide de obokrata no de abansem ni bika ho ebeda na echi daily post de obokrata no so e ha mo a excellency kesepa na de nim no na meka no okita krata bi ye no so ni nyina munsam no na no pay ye beda na echi e de asom yetifo ene sanfoni krona no okunini daily graphic truth and accuracy every day eno so e de chire ena afi obakrata fa to so do no ba kon so eno so e da ho ba ya me hu commander in chief of the Ghana forces wa bonatade na ejame wasem bibusa Abena papa Deputy Attorney General friend say Dr. Shrimsai Justice Canadian Justice Canadian so be Supreme Court nso be Supreme Court judge ya the justice be san ka ho je be justice ana na ono no justice na ye ni dia ankasa oh okay your friend Dr. Justice Shrimsai na justice ni dia na ma me so no wabo law mu doctorate yeah be justice Shrimsai Justice Dr. Shrimsai Justice. There's a quite Nana Adodankwa Akufuado. There's a don't know about Kubesha about Kubesha name. We are in why, not over here. Why? For Facebook, there's somebody see that. Nana, which me, I did dinner broses. Nana, patrol boy, why? Now, one to us, my. And so I think yes, chassis. Yes, chassis. Oh, chassis. Abena still also blog on a kakra gusu Mother's Day. Nani, I said nani. Fayurem. Madam Wasepa, Ebusia ye free the Bokrata no napon aposono, Edia Sumano pay na de midi free media say a daily guide. The Bokrata no krata friend no etosomia sakase pay na no pay. One more ede ebaye a Dr. Justice Shrimsai, one a Deputy Attorney General, one that
hey ena Yoko boss ora Raymond Acha wono so etua ne nchen na ensem a daily guide de obokrata yi ebo akire nyina ne se we enum a woto wonko enti no Yoko boss any deputy attorney general sing different tunes enti ni nyina efa eye maame ana afa ni kunu ora Abdul Wahab ene ne yire wo mo nsensem ye ekopie mu koto yes say no ye di wo mo ensem na sede ebinum kire mu no wo mo kire mu se kamia se ebi mu gigi ska free eye ora Wahab ne yire enchen na ska na wo no je no so asa my ska ne yenka ye bibi kakra emfa wasem wa ye die no ho na ebi mu se kire mu so obi a enye hwe enti wo de onya daily guide obokrata yi ebi wa ha no mo a ubehu de wajiska no na afei de wonu akase obi nye hwe no na wonso watensam na secretary fe no etoso miensa e daily guide obokrata yi kratafa etoso miensa kro no wa mehu ma me gifty oware da sia ha no mo esei na ni nyina ekire mu se Supreme Court ama no witness order ya no wo mo kire mu se onfa ne list enfamra ya no so ni nyina mu nsam no ewa kratafa etoso emiensa na daily guide obokrata ya kratafa etoso nsia arehosem a enne na watwi awie ye memeneda no esi ye ewo denchira ayamfree ye no ewo apa denchira atoye emensini no emu no na said the daily guide for the caption ya to heidie ya ne anura ya ni assembly member ni di nkomo no wan kasa caption we daily guide for say juju gun protection fails man ane daily guide for wo caption na no pay wo de ba ye no ebusua se wonte ya ayamfree mrante hene na kwabena okire ena yamfra abusua pani anya ne ba bi ko yewo no kura wo 2024 na akoye se ye be ye ne kina sa na memini da yi ena omu yese wo mu ye ni nyina afiri hokora ena mrante hene display with a true gun na ene wodi sinebo no ato ena mistakenly according to assembly member no mistakenly etuo na no ekohwe emrante hene ne bo we wan shada ena kohwe ne bo wo mo sei ekohwe ne bo ena wo press sabi penfo mo na yi no so na even wo press we ne so de ne kokko no ana no nya kokko ni wo press so ena gu ne boso kwa ne furum hasa no ho ne gu yo cause na me hwe video no di well say man shadem ade no de I just say me mo fa mo da me ko oduman kuma ho no obusam I just say me shada de ne magu from na me hwe mu yi guide ka say jujui because say daily guide dia no account no say etuo na etuo ka abo mpo a moja si nwunu no we dey say there be Andra after news awia no we say no story no so me ho ne san be di me nya ko ofiri ho say ho na me firi me fidu kwa no fe na sa ebra wo video ne se kasa na wodwom etuo ne kasa na dwom aye tabiri no aye ne ko sa ya fa na anko hospital wo mo koja ne to afikire baabi ese bia wo be so de ze Goliath de ni bio bra David to bo no bo ne mama so no so wo be sore munya wo be sore ebi na to mnante hini yo ti no said ye nipa ni kire mu no ebo ne bo ekwa ne yef ne fu kasa ne fimu se no ne nsuru ni etushi ebetu ya asoro anti esa esi moja no hunmu internal bleeding internal bleeding because be a born no de enka ebetimi asave no yes and nsuru ni tushi ba asoro sa no ebe ma moja ne na enwunu mpie na enwunu gu ni mu ene beta usi ada ho ne yeso wo mu hu ne ho na be sorry na wo ho dia me mining we da me se na me se ba me nka enti akire ya wo mu se otoba ha no ene wo tam no na se wo awie ene to abusua pani asabre no odampam ne bakem ena pa wo mu ni du ayasabe okra na onye mu enti no adokota fo mama moja na nwuna gu ni mu ache
Yasa asema amrante hene be kan say ene say doctor mewu. Oh, pesi atiema bom. Ana doctors ye hwede nyame beye. Enso na ye too late. Entini sanka wo video yi say ye tabiri ni. Ana ngedi ni se to kwa mu. Saja on se ba ni se ya amane ni amamre kwan so no. Yetimi eya etaisi. Amane ni amamre se ye ya amamre se no a etaisi. Obi obebutu ti sese ne ase ade aye no na ya mane so de nako na wasan aba ya na enim se honhom no de ye adwuma no e na ye sa enti until se honhom ne be settle na na man ka se mi ya nkyere se konfo aja wo ya ikakra of free form se no tu no sidan so no community kwa afi mo so mo fa twede emrem waka ho no we see o furu dia na to awes wan fa de bia na furu yo o gina form a wo kom se ya na o peja ne ho se no sidan so ai honhom ne peja ne kwa o ye no ja ne ho na fa aka no ma na fe afa na mo fa twede emrem sa bre so ye gusu kantwene o and what tie mo fa mo me matwede mo me matwede mo na o se bia o kansem ni bi but na se mi ya se mo me matwede enti e bi ni oh ba ya rahosam ya rahosam ya beka because ade we enye ade bi esi ya hwese yakwato accident scene kra ya beboa ade hia wo mo eho aka adwa mu no ni ye twa na we hwese ni me mabo na bomo de ne komedie na minim se wo mo fa no na no de ne ko bi so ma fa san ran na sa na ya kra ya adwo o san no hwe video no kra o ko do o peja ni mu se esam nanim esam nanim just na so aye ni kabisi se fe na we ne firi sa wati ase na mo side na kwato wo se ye hwe nya na beba amani ko du na chese nti so man kenkan massive one pa man kenkan me wo fa se aye obiri konfo anochi o man kenkan na hoba na ba ko se ni nkomo ye ntem It's in daily guide dia wo mu kire mu se eye juju gun protection na kire se emrante hene ekwaji juju gun protection se me wo shutumi a me wu we daily guide dia wo me wa bantie bi se ne de ne ba se kan enya akom wakwaji juju enye menka ne juju okay but se ne na mrante hene ye nyankomade se ya no we no se we ne efe ne nyankomade say no amamre ni amane na se tumi no basa o de se kan be twa ne ho ntwa o betimi dia o de bona o de se kan na nim se kan mono o ba bete guran as o de abodade ni ba bia de bebo bia but minim na chiwade inti na chiwade woni ade be say no ho se ya ampara said the daily guide they can say yemrate hene kwaji juju protection for gun say tro shutumi amimwa unsa ade bia no enya yama me hwe bebre yama me hwe because eno ye ni assembly member ne kasa no ochirim so DC ne ho etuo na no krasi no be semprensa to ya anto amo wanwu dwumade bi se ni na challenges wo ho na wo se obi ni ko ko tiati inform ka tie dia obi kitade wo kan akwadie na wate na onya te ya wakomate ai o se ye hunu bebre yo die bisa ne de ye fan display bebre why kakra no atwa so sanse eye no mo hyase ya wada sanse o ya busu ya pani ya wada nti ya wada ni nyina ye so wa ye bia mrate hini ye bia ne ekrom wade ye enyo no an ye so no de ne ye adwuma me te kra se eno ya te sem do wo de se kan ni twa no kra na ntwa ono akra timi ye se de odi twa no ne ntwa ba ne na enye tuo de ye bia enti ni obi nim ba na omo edit wedro no on say AK47 so kan mo mu wo na tuo we say ye say no so no ya some member ne say na ye za pump action but anya no nye AK47 nkasa ene sa ga bo we pie no ene sa garden gun no pistol no ada na dey mu ne no ho edro na wo hwe mu kra rubber bullet ya na assembly member ne ndi nkomo en rewia no wo kan kra no eno ne yese se wo ekyere nka me no mu distance no wase no ebo wa nya ohwe ba ho be hyehyew eno ti ya na wo mu we say ya mfa rubber bullet na yo we wase rubber bullet nya no kra assembly member no nya no kra am quoting the wokan wono na numa sem but nya no kra rubber bullet na egunu ba rubber bullet ne yese se eben wo a eno timi etu ne nso no na da ye nkora okroma rubber bullet na etimi tu ne nso no
12 ne kita wo no ye ka ho say rubber bullet assembly members rubber na ye ka no rubber bi o ho anu edi no rubber bullet na rubber bi wo se batakari saa akotare bi a eniema bobom eno na rubber bullet atimi afam akotu ne nso no na busuapani enua na ene kasa hot bite so no chese de ya na ye hu se entare no nanano mu de na biribi wo mu a woto a ento no wo mu ntan fa mpiepie se yo ene fashion for ya ye bi agu but jame masem ne say rubber bullet no se meme di si me ho sei se me atare we mu ha yi mpo na me to a entimi nte atare no enko skin ne nkotu me skin ma no wo mu kire mu say de me bi sam ka wo de asetum na to etimi aha me wo ebetimi aha no but obi a wo hye batakari etu batakari no hwe batakari se ne yete agya wo de ye ya wo hyi anza wo ye ya kakra no aworo se ne yete etimi etu ho akobodi na kotu wo nso no ababo ntene what are you talking? What are you saying? Say we rubber bullet. Say one person one be come ya chi wom. Because interior ministry abra sa niema we. Ye ni Ghana ha no de banto sa we say nyina so. E wo Ghana ha. E no makọ nti obeso da be defense there rubber bullet. Oh ya ma mo ma ye nyojo ye ho sa. Abena to aso na me de say ne ya tie fa so. Entino abusua daily guide dia wo de eba ye na empanimfo wo mu do amuduma wo Ghana Publishing Records and so wo mu chem say 2025 no fa so wo mu nya ye 16.9 million Ghana cedis ya wo mo epani na nakwesi buate wo da hanum ya yede mu nchemu na raho samba kon so a esi e wo konongo yesa kwanhia esi ema enipa miensa wonom eti na nanom ensiedo na eye ka ba ku ena sa nipa miensa nyina etim konongo ai we wo mu chirim se konongo ema nipa miensa se de ka no aye ma me hwe katafe no etoso miensa ka no hu ka ne nko ane hia wo ka kro ana number ne ka hu number no se ka ne number ne na hu ka na obo hu number daily guide show ne de omo ye you omo se katafe to so nsia wo hu ma me hwe ka ne number ne se de apamani abre ne ho ne de hu ka kra na fe obesese de NS kan 4x4 car ena wo free ni kwan mu na kire se ma me hwese mehu car number registration number car number na apam omo afam ma o hai se bi amuamu aye no konongu kumase kwantempo no so konongu kumase kwantempo no so na wo nipa miensa free mu yaya ye akwaya rahusemu na akwada wawo mfinhia no edu enso final year student Asantema Senior High School wanu mu chire se light akere no na de ba nkura ni a hwe ye enen kasa nipa na ya ba no hwe phone ni si charge na etua na so phone ni si charge na wo miemia wotimi daja hokra na phone ka na so sei nura wo mo enu moye story ya na ba ku di for me nchen ha ye di for say ye di for say be moye ho mo say na nsu o to agrada etete na we kita I risk you to na ayire mo etete na said ye gire mo a me shedan mu e reflecting wo mani ya me to phone to kene kora mankai wow me na se phone woni kita wa charger shemu a from straight na fe asoto electrocution nimdie mu no won se kwan aye fa so yes a na mai no sense wo mu nyina na ahode ne bi oho aye gifiri wiem enti se ensu eto kane no kura na na ne bi ne markese no preti ya shine askless de no ne ifiri ho wadura ye wom ye se betimi afre ba bia nyame duasi ye ka kire fa ho nti menko ho wonderful nti enena se yakata nema bi no mo so nimdie na ye dodo nti nema bi no mo sa se wo se nso no to a empo TV no ye to plug no film wadum no kra to film ente sa tie betimi aka because na say wires ne kra de ye wire ne et wire na nkasa na de ahye fam kra nye papa ni ayaji agrada na esi fom ho ama wo no eto ya no eno akora anye papa
Some for 20 years, did you? Yeah, PDF4. I'm not here, Zina. Any pammy and Sansua, any pensia, and so I, yes, one more quarto baller, a goo, a year, a otum for run about. Woman so. Woman, yes, no more like now, Missy, a numna, one more fire, the mouth, one with me, one more back on any you. I didn't tell. When you just come on, at Sania. Free Dome. Now we're so free a beer, Taifa. Now we're so free her to be any mobia. And you had my big Hana, you can't say Munina Bonnet Crona, Coco Cran, and say. Now I'll pay your boomba. Here near my own bedem. Oh, 10 days stop. I just remember. Mamma had daily posting in me. Daily posted back up and I make a dear free Hamamin Camino. Ghana man penny's excellency, John Dramani Mahama, one of assign legal education reform. Yeah, no. Eba Ababa said ye beya or my Ghana ye law school no. Ebe to me akoye ya krate ekura no enti emfinhia no aduosia ensiene ya wonum echem se law school no ayo monopoly nti said ye won betumi aye ye hu yie amane makoni nyina no daily poster post be at the Abana maame we me penasempa maame a Ghana Medical Trust Fund otua wonum anu jaja madam adwa obobi ada opoku enra wo kasai fine e kasa so Mahama case and so say Mahama case trust fund no Ghana Medical Trust Fund a friend Mahama case Mahama ni feel on honestly yes man no me buy entina we say post dia wa de e buy na ko e be gi ani so apam so mu wai mo ma so mu ha daily graphic de obokrata wo kuni no na ya na sade ka se Sompa get results no ebi na da hayi okay on say heat gold first for bra won beje bogoso Christian Maisi adwumefo e wo ho bi se wo mo twinkontwe de ko ya na no kure bi ba ha se ya hot bite so betna hot bite so no na wo mo atua wo musika no nti the obetna hot bite so na ye wi bebusa ne se wo monsa kan na eno na wo mo atwa photo okokrata fa to so dunsia daily graphic na dia ba for paying our outstanding salaries, pension fund contributions and severance left behind. That no. Thank you. No, much on for me. The Abba. Omina so montare no. Ade nase. Abena ni ayaw. Me say. Say bogo so mine say we can see you omu de na minimu de na wo musika na acho demonstrations upon demonstrations wo man ye bi papa enti no sabe kura na Sompa mai debi say Sompa ba na anze wo ma aka na fata ho aye ba ya yiwure mu na monso manje o mu bibia ni ansa mo ka enti enne da hai thank you Heat Goldfield for paying our outstanding salaries, pension, fund contributions, and severance left behind. And pay a daily graphic. Educate young South Africans on liberation struggle. Monkasa kwadufo Zanator urges colleagues. Thank you. Legislators coming. That is doing. A ban yo. And koleklote mrashe bejeni. Dr. Zanator Jima Lawrence. And I say, Emranimu for nom, or catcher mo fa South Africa Fonko school. Na or moon hunu Fahundiano, Bray and Sana woman. That is saying, no woman never be at an on day, woman such won't be. You for a moment, and I'll be by Edgeman's on a and no a daily graphic, dear, what dear baby, and no. Was he so no? Efras ya na one mozo eba sha say with oral English near ye go one here awakwa kwatre GAW so sha say tomorrow enti eno daily graphic wa fa de abaha atiefo no bam wo bom den ma wo momra Agric Minister inaugurates 25 solar power delegation facility in 3 regions. Okay. Enti 3 regions no
ɛna na mehwɛ mu a sɛ me puno east wo mu ana bansante hɔ no na mahu northern region mahu savannah region ɛna mahu upper west region ɛhɔ na wia no nti ɛwɔ mu hia hɔ deɛ ɔmu hia paa na yɛyɛ ha deɛ ɛyɛ na ɛyɛ yi kakra yes what a brave very shuffle deɛ want you Abraham pass mo young fresh for you every single day uncle ebeji enu so wa happy hey number there ayo one bay je password no 0260 196064 0260 196064 and 0260 196065 chronicle na mi yin nsem mienu pe e de afri mu e say promotional exams prove bribery allegations. Police administration dares critics. Reject claims of exam leakage and malpractice. So yes, the process for the promotional exams no more chrono. And also crime we more cost. Hey, right. And artism. And no one say more hanaja. And komo we yataidi. Ewo newsroom pa. Ghana hano abadan for no dorso. But mu kitu bi na ati chain. Emu fa na abadam sise coat. Enye si utumpo coat. And as a move for say mental health crisis demand urgent national action. Ghana badam for na dosododo inti ehia urgent action. Me ba try first and okasa free here. Hello. Hello. Ajanimo. Hello. Ajanimo. Hello. Aha da so otime nkan to aso e. Bemo waduma. Aduma da se. We are no bemo waduma papa nyamisham. Meja kamudie menya mo fast na aja mo pente mo akoto an waduma so. Menchia incoming secretary JP ona me sa maintain e sa de noko. Menchia na wumi akosua usu a also call youth woman youth national organizer. Ana ayisu call over nanake also call national organizer. Ana Kisro also call youth national organizer. Abranti otutu obo no hu onja ye kodun hia ya na challenge wo what you say awoy wa jesu wa bin obi so abin che o enti wa we ya obi betrao o trao na nye ya wa we ya o onya din a wo beko enti ya mo to mo bo ase ebere mi tuasi bi sa o fan ko beri ya e ya baba kan wo mo tu abo wa me fa na ye bibi e da so na wo de ya what you say and so ya no penny for and first nine ababa no mutu o me to sani ade na eye o di ase and the I for no mo ya no mutu o mo fu na da se mo o maka wo mutu kumbinum e bo bi ani one say the adru musumu na mata ti kunkumu Me da say hello good morning. Hello. Yeah, me ba. Yeah. Oh, facha me. Hello, good morning. Aha, me ba jo wan me sia ni na odini sa ka sa free eh. Idian na uska me fevi dan so man. Uska mpa cho me ntie we. Ai ma me ntie yiru aje se fe poku dia NDP general secretary. Ye ka nyina nse so menti. Na o mi akosia usu for ma organize Greater Accra. Ono so ye mo wan ye fa mra. Minia ma mensre ye nia NDP. Iku yeguso aye to amayi police station executives yes rebusian for mo ma bibia anya jo plan penin fo sa to niema ama niema aba form no aba ye to mo yanto no brewu ni enyi executives a o betima aboa MPP ama 2028 naji abenya no esa so o hwebie amkofo mo ye so mo tutu niema papa so na o my Ghana bank beja keseti bokya kakesedi ante that's MPP after mama mejo my Ghana si wonu a minu mi enu ye beje dokoro kwa minu mi ni apare mo mu tie kwa ko na ye ntono ko no beguso apro egbon beguso apro ba ye beguso apro ekian to benyi o mo wonu de betu agba party no ma party la beje akonye ni bi na was going to us me da say obi to us o had that me ba che friends na ka say free here. Good morning, Sompa Bakupe. Yeah, me behind the bright me kasa fe abuso kai bright my inti we. Na no pay the ensenya kopon ban body ni shimo na me chia honorable courage makafi ni nepeku ewo
TDC and on lawyer Zuma on also to Tema Port Yakopo and Kano now on Bonobai. Onim share I for 4 Omuya Fashe, Omuyusu Sa Pompashe, and the idea no. Yes, Abanishe now or Bandi or Bunna because Titino say yes, I'm your manua. Yen 2 Sa Pompashe. Ye were 2 powder 1 and no man for be use. Tisiano, I say, Omuya dear, not live bullet, any idea, and I sign for phono, any asa phono, a bimukita vessel, near de no mutu, a would nipemu. Now, so what could dear to do? On himself, baby, I would not know who to a tuno. Obisu or chances a tuno, over 2 money idea and send fatao. And she said, what could dear to do? And any pemu. And now over to 2 Rocketa a 2 yeah register a yeah for Momuna or Mudinam Nipamo Mutu say to Rough of Niadiano. Nina sweet me entra. Me that say. Hello, good morning. Open the cat Alabama Nasu being count. Me patro en council. Me patro first and I can say free hand. Yes, Nana Mwakwa, make a boy. I used to know. As a boy, my interior. International chairman, watch exactly. Na Miami constituency incoming constituency chairman for Ayenswano, unless after we are more about Sunema, Mapatoma, our Ayenswano, and extra. Happening, the best threat. A here in California, a China for our MP2. A Dumra, also in Kabumapa, it is that a party in a party, the urgent election at the column. The way we're coming, mention one say, yeah. Yeah, you pass my best friend before passes on from some. No more country, you know, from the country to get a credit. Never 3 years, no being won't tell because you say, I'm not more airport here. And make the most equivalent of 94 shares on 24-hour economy. And the Makuba and then over to go for and show me. Then the Omobai for Sayati, Coco price. So now you get a level I should go about 40 to 15 months a year, Mokaya. Gana fear and they think Gacy a couple of Ottawa and talk free and they AI who can afford Edma or Gana AI put we're gonna afford ma who can about where they need Sobiana. What is the MPPA in Kabum? Now when people are coming, you will not want to cost our party. I don't know the department of preaching to me. That say hello, good morning. Apam morning, I want to tell you. Obrempong Apam wa. Yeah, who you pan also? I don't know if you did be a member of Apam. And you know, put a good new gum, a cock and send back. Let us see them for the union. Even you won't come away. Let us see Mammy Chairman MP, Honorable Makulugu, and MC Agbo of Ghana, Mapo Mobo. Namin can't share delegate, and she be a branch, the best she says, Ebena executive, and Brenny Dua, Mr. Osman. Assume on the bit now, honorable Matekidom, aka the Mayan Pad, number money in Timo, Namin Shia, and Chief of Staff, Deborah. Now, men country, not for the Jumapo Moyan, Yanisto, City Canebois, on course to Juman and Pregalam Theatre. Situ, in cooperation, I sent to Motabotage, my master. Among that, Anyaman, it's about the board to do a review. The woman means woman, yes, Anyaman, and Tia of my Ghana. Now, Makatia Banis on course, legal education reform bill, I did of Montania Science, and that one about this is Tiano, legal education, I have free for all. Neither month of accreditation, now month of alone, you're bomb about it because I'm monopoly over 60 something years. The Dominion is the way you are disobedient. This is the corporate and call law. And that's say. Hello, good morning. Morning, Abena. So from my Sompa. With them. My interior. I know by me venture more than from my general secretary for Papa Justin from Ponkudia. I mentioned no music. Income with a crowd organizer. With this above my chair when I pay. Many Abema. No question. I am not ye, Nasa him from yes, I say,
name me best friend. Yes, it will be before to no more setting so. It's a young margin and cohono and from my because Nippon I did not come. If I come up with a canamosha body, I say 20 rain one, nothing rain. Most modern to an eka crown or be sorry. No more pay to me from Saki can't keep it maybe be a found. And the best resident animal, I almost find count on my year, no, then a bear admitted to Pura. If you are not your home, master, when I'm from as some no meeting, so they are mine. Elections and affairs, I am to no call. Then come with the Embranas and Green to me, Brana 2028, and more motivation. Then to me go to movies to winning a miniature. Hello, good morning. Obrempong akwasi buaten Kantamanto live Accra. Ghana. Ghana. Yo, but Obrempong ni apam so ha. Yo, Michamunya. Yeah, you so good. Madam Puteri. They said the Madam for the I tried. Mo sane. So, people bring the money. Greater Accra woman organizer. Now we are considering Wusu. Oh my goodness. And you know what about? Now we are considering Wusu Greater Accra. And I hope to say the national chairman there. Watch it, Jacob. I command the court of I tell the chair. Oh, Papa Bauria, Washaba. Oh, the actual president. Let me show. I found it. Then that way, Jagbaria. Hospital. Here, what the crowd who wait. Hospital, yes, the power doesn't get any hospital. Abam, hospital, my own home here, the follow for Germany. I said, you look at them, Carlo. Well, what did the Indian know? I live there no time where you are hospital near Fed. I'm the poor year, so children hospital. I was on Penny. I was on Penny. Now, I buy the other hospital, a funny second grade. Now, I bought it could be a no. I recall what you get hospital as well. May I say, hello, good morning. Yes, sir. If I try first and I got a free, Yamia do me who announce way. Yami goes to Gusu and Akawani. You go so some pa. Eddie Ambaya Wami. Ain't you? Indian Bratam Casafrica, so I idea for my community to Hawana Mijana. Okay. I'm in chair for staff. I'm in chair to Ashama for communication and I'm Sabran Forestry Commission. I'm chairman to switch and Yamisha Nana to Dimity, good at going cameras now. But then that's it. Your Baba and Abaso. A band by a near me also. If you default grants so air the and Yamapa and a band the other to Quam. MPP by and also nice. Not dollar, community and Crania Maton. Because dollar for ya for swa necessary. Who seek out grand for send yet, now make it to a do. And so, about way ban into your pension and now $1, which is some part. And Yama Quay Motivate and Yamapabia. Get what Anna Passport in Yamapa. Why yet? I used to say, Padia more, my Dana. Now Ghana air cost. You have a Banabaso education, you be a cost improvements above school fees, improvements above which was Abano, and also the Piera and the year near Banabaso, of course, one up and Papa, and also, oh my God. May I say, hello, good morning. Good morning, Obrempong. Maybe one of them is going to pay you. So, yes, you fat and tomato. Oh, every far, Boko, as a real young Roma, you're here, but you're someone here. Yamiguzu, when a man can crack, my interior African Tamanto. Yo, I'm in Sompa 106.5 in Yamin to dear Hoye. I'm in Chapman Papa Boacha, incoming national chairman. Yes, Frederick Gate, the Cabrania Baby answer. You can come up the power in the Yawacha, one chairman, at the MPP, 9 couple making nearby. Upon way. Maybe I can person can say, I am for Nidiano. Ya never say, I am a challenge. Challenge any people almost swap. Not sure. If you could talk, who is actually or dear Google. Maybe I need to send out your way to action. Oh, we can't do it here. Then we maybe the can do I am one more police for crime limb. Nothing you should win in answer me myself. This is one crank here. A possible human, a year, yes, for yes, people, papa. You big number of power, and yes, we will be
Mate. Me da say. Hello, good morning. Good morning, Obrempong. Original. Paja original form doing ya. Me too one can check. I just go here now be very big criminal. Oh, come from my into it. Na ze me blameamentia pam na mentia ni abala jo asale. Obrempong we dem so member za kwanya so na busumi ye ma de de. Me ma Sompa my for man nyina happy Mother's Day la nya go isa wo mu. No to mu nko no nyu mu kese. Amen. Na se di wo mu tenya ya ho abote no mu kro kro tito ma me ancha kosia. Wo mu so yi mu sa. Obrempong member kwanya so na mentia yi ra la nje ma ten to pro hima o wo so odum ne adofa. Na wa wo so MPP ego so na to am na kese ma ye hu no. Obrempong he asma na mo ken. Yes na na no se e bi se ma wo mu yi bi da se tuto no koso a. Eya wo mu enakura wo kwa se ye yi woni be kwa so pele se wo mu mble tutu wo to da na se de yankura mema ena to se tu no ye so se wo mu mpeni pa na wo mu ni da wo a wo ma adwen mu da wo no na yankura na to dum kuro to ndi di ayen fo enim no wo mu nyimpo mu nsem ko to da ni kwansi aba ye se wo hini ye nya na to na za se on ba na krenti eya ena na no de se wo mu se na sa no wo mu na zi bodo ya di chi ta mba ebata na yenu mugwase ama wo mu odi efe oyin bo me that Mate ma me fa last two calls me pa cho e Forson na ka say free here Obrempong. yes sir Oya wa ngodi se ku ka to se problem yo. ene de kan tamanto fo ni nyina ba aka otokokọ so Otokokọ so wa mami je akafia yo de kan ma me bo ma ba so. I'm a part of the Sompa my free now. I'm a part of the honorable incoming national chairman. Now, Lucia, and also Greater Accra woman organizer, Moses Abo, Greater Accra organizer, and Asafia Muhammad. I'm watching the on your side and I'm a new Baumia. I deal with an information as you know. You know, I don't know. O ti ku kan won ti ase e de ti ya pase ye say abodi de kawa na if you kan say if you want to man na me kwa go me kan e bi won wo hini ya odi ade policy for du mu kan na mo mpe wase na akonya bi abase ya o me kan to say so su se mo odi nobody apart na ka se mo want to want hini ya if you na pase ni ku na ye de na ka se ko akafia facha me nene ase one no feli empa na ase one no wachiri pa ka ya aha and that's the idea na se to so yenu ye that's aban no to ba se obeboa o man because o ka say na now the say to galamse na se na meka no me ni be ka say amampo sabotage no obi an sabotage eye miribi nsomo kaka ya o so akwaku buahe ene interview bi ko galamse site e wona na do apen so say o pese galamse di class because e sense no eno ne ne eti se mo pese galamse no aseto momra banke na ka se asama ye kae no ya ye bi se na ka mo mo ye nyina ya fa odo ene bia ko ye fa en kasa be ya I'm saying it's a good guy. That's akafia. I'm from the last caller. Me bacha first na ka say free here. Frank Naro ni. Oh, Frank Naro. Domi nyina meyo. Family here, why? Opani anopa mame papa nya dia mami so. Na me nchia bi Brown, forestry committee CEO. That road CEO bi charge papa. Ana chama Mustafa. Oko for Sunyani East. Constituency chairman. Sunyani East for mo papa bo odia kwa o man for botam ho. Na mo hwɛ sam mo hyɛ na nyonya na papa me kɔnsɛti chairman na mo na ɔde bo am na ɔnkɔ so am because dunia yɛsi de onya bi ma idi no ɔna ewu nia empower we o ma me ba no mo wa obi abɔnti si no ɔbɔ wa hyɛ na nyonya mo di chairman mo tapa dunia ni izie ɔno obi abrɛ wɔn ne dia ɔpani galam sɛ de dia me te sɛ MPG for do ma no tuma ikpangina no be tia na me koma de abɛhyɛ bo sɛ tie ni na na kugwa ni Dr. Bawumia ni MPG apan be transfer fie nwɔtwe enso ba ko ni Ghana ha di da opani dama na ku kwade ba umia be ba no enso no na nye wo na so na ni ye kakra
on many is already a proper system. Every woman no buy so. And say ya pra be one paya. What man go to the cat on to gold name diamond that I'm saying no. Do go change MPP in the next party of Yamamoto. Yeah, Papa Mahama, MSC Warren, and the Forson now I paper on the amount of familiar, then no get it. Then I put about young woman, it's just all my permanent. Mate. Asem sebe medase se onsoro de abeto so ede amaye aha ne de fridge medie no esie nemom hyanenso se opese ne sompa bonkomo opese ne sompa di nkomo opese ne sompa nyankita hodie je numbers ne tew 0531 886 216 and here sompa client service number no 0531 886 216 0531 886 216 WhatsApp SMS Telegram so be free WhatsApp no kra so be text and now be voice mail and say voice note ninjina o de fafa ho wo adwaton de hu dawuro bia pese wo bono o de fa number iso a ehun hia enha ho ese wo bank kran se wo ye ne kra no a e betimi abo hu dawuro kama e de ama wo a wo beti osika nso a bibia kama na ya adwuma no so kama e de ama wo na wo ha ho kra emma ha sa no abefo ye de abre pa wo wie pe bomoden ko pharmacy heba shop bia na ko time heba mixture ne bitonom wonu mu ato ontimi ne di waposi yo ya me pacho tie se wo ankasa no tibi se malaria na eye wo sa wakọ test wo hunu me pacho ka kire o me se omoma time herbal mixture en ne bebo ya pe time HH mixture ne bi ka ho na fe kuma wo no twa ne tipre kokora no de oka eye mpanimfo kasa wo no te ase edure nyina nye mopemfo ba wo makoda no fo na akoda wo nya mfihye dum ye no pedodo no watu atom 0244 417 669 0244 417 669 na onye bi ato woni mu ate sa no bo wura haji special local foods ko peduane papadi na aduane papa nyina fie ene ho haji special local foods opeduane se bia banku ne tilapia ne nkruma na tuoza fi wache jollof fried rice kokonta papransa eto jese nia hope bia fufuo nia hope bia uduru haji special local foods aduane papa nyina fie wo hacho atomic kwan ne so wo no a transition chen ho a ene obutu gine numbers no 0246 359 921 0246 359 921 na one no abonkomo bia na wintime nko na opese ye aduane brewa delivery no ye be na kama e de ama na bibia etumi aye fine na mom udidi a ensu a wonom eno ensu ben CASA say atro ho CASA de atobi nanom na no ne beboa sanse kasa na chira mineral water no ensu papa kasa na chira mineral water abodwonsu kasa na chira mineral water no eno na nkomi ni nyarewa hodo bia binim me pacho pa bomodin pebito na me di oni ado no kredie ne nyamesuro na me kanfo nsuo di ama sanse yen fia he no ane yenom eno ti da bia wompom de wa hoden ensuo mu ya de ye ne to nkwanta ya pai Kasalama Ventures odi nsuo ba he won kran back hospital na chi wo taifa e ho no obutuo wose bia na wo pebi ba bia wo kwan wa ontime mba frɛ 0206 469 430 0206 469 430 na one empani akasa ho na mo so de bi abrɛ kama pa abejafo yeah dane ye ho na me wasem ketu bi bato de mame ni kan nye muma no jesem no bi ansa ne ya de wie kura no ba me wo birthday bi wa hantinka menim se menye birthday ni mfiri ho wi a why ready ayen kwai na Dr. Salas yo guys eja Dr. Salas ni Sompa chief driver o say mame ya nene ye mame ya birthday mame ya aha nti na ye mame ya birthday mame ya happy birthday nyankopon no mu na onhira owo kunsu nyame adom kunsu nyame adom nyame nhira na onti nani mu nhira onye okese na onfa wo ensi mapoma bia na ne wabɔ ho mpaye nyina wonfa ne nyina enya wo mu sei kama na bia enkoye emfama nti happy birthday nyankopon wo nhira pa abna kwaku yepon ane kwaku kakra meka akyerɛsefo nyina se empani se esan enenam aya hweye ne bi anto waboboa no oda sɔde anopa adekye o utimiti wani upegya nse yeye wo na yeye ukase yeye wo bompa ya da onyankopon wase a aya na wasre no ese adekye no obeyi wafri esan eni nsohwe nyina mu esanse esan de enenam pa de akyi ade san nyina esan nenam enti ne ya na wa bompa yeye na wase onyankopon na wonso
wahwe wo hu yie sanse mpani se ahodaso right ene bema eja deliver us from evil no de ma nyampa ya de bia be kansa na wapi obanso anu wada na se wodo akwasa do aba o konso so ya no asom sompa na wonye mu akatua pa na ne nyina no sade ebi ka se na posifo mo tro so hwe kra no wo mo kra ekutia mo practice no wo mo ye bi no na IGP ayi no se no kra bia nim police service denies allegations of more practice in promotion as a person yeah do yeah right you and nana point to kun so ato ba kwa amane me ha I say happy birthday and come Miss Lydia Donko okay yeah atenka from Akins Pink FM reporter Greater Accra and I wish Miss Lydia Donko happy birthday say nyame nhira no na onte na ne monhire no onye ne kese pa na we dey 30 seconds pe na me mfante me nkomo ebi mfiri ho yeah mo all the best I know nkomo amobo hot bite is me assemblyman ne kasa obekasa ye no we can die no se ne yetie pepepe me ne ni asem but one thing mo nka nche se ewia kase no mo nka nche se a rubber bullet because a live bullet a rubber bullet a rubber bullet no to so ma me na yempon